Ki doktor ki bahap hapo ka Ayush Medical Association of Meghalaya hakajan miet khat khandai terik rempang kilaya kendo ya ka menteri ka kwat ka khya kong Amprin Mason Lengdo ban but din ya ka jing dawa jongki ban thong ya ki doktor Ayush ban tip ya ki daw ka jing slam ban thong kam ya ki ha hospital sarkar. Hawakran Shakilat Pathai Khubor President ka Kenhon Alistar Lengdo ulaya tho baka jingya kendo jongki kum ki doktor jong ka Ayush ban kerpat ban thungkam purano yaki hapo ki hospital namar kumbalong menta ki doktor ki batre hapo ka Ayush ki dei tang ki contractual Nrei na kaliang ka health department kile thu kampat don ka service rule baya dei bat kate ka jing dawa jongki kila kerpat ka sarkar ban sandur kham klo yaki service rule ki baya dei bat kinong trei hakatanat Ayush Kementeri Kelabu Upor banyak peliu jingmut bahaya kani kamat haka arpu kendai tarik rempang hapedeng ke sorkar bat ka kenhun jong kinong trei Ayush. Kalian joka Ayush Medical Association jong ka Meghalaya. Hau Dr. Alistar Lengdo babat dari Presiden, bagi Dr. Bait Pangstang, babat yang ka General Secretary. Iwan kendo mentasni Madam Amprin, ban kili sepang ka kam kejam bantung ya ke Ayush doktor hak government balik kalong delay kajing delay katkum kajing tip bayo lembaga department ke amba kamdan ka service rule kajing kli jong association menta kalong boleh hadu karni kisnam kiladon ki service hak government jong ke Ayush kamdan ka service rule he don't come bakandon ka service rule so that ka implementation jong ki post kandan but ka Directorate kalaban bu hakmat mau kajing don kamanta ka central kala push ya ka state government bahkan kan sedap ya ka directorate tambah nak daw bamdan ka service rule bat ka defect ka service rule ka khtano ya ka formation jong ka directorate bat ka observation jong bon ki doctors ki blatre lupa taki khatsan snem tam haka contractual Tidak bon ki Ayush doctors ki batre contractual hadu mentakin pada wakam. Kadi nak kena kadang pengikin doi Madam Amprin mutasni kang bain dan sengap ya kejing sistem jenis Ayush doctors. Mbak nungut ki doktor idan apa kini kan? Ayush Medical Association idan kumbasan spa kita. Tapi orang tap kani ke kapus ni mana? Pardon? Kani di kapus ke balaj ni mana? Kapus balaj can have advertisement. Tikham advertise last time bagi orang ba kamdan ka service rule. Recently there was an advertisement for MBBS doctors kabutan Sopo Prapus, but ke dentist kabutan Nyopo Sapos but yaki dentist kabutan Prapus. Te kalau nak hataru kam haba yaki kalaban mi kapus balik ke Ayush doctors kami. Te kajing jubab kawan ba kimdan ka service rule. Kena kata daw ni pan ka service rule kawe but kadon kam ba ka service rule kadon kam ro ban nam taka implementation jongka directorate ke. Tanah kalian Amprin yang kuno pad. Madam Amprin ila kli bnia yakini ke ayu ya ka association wa balik ka kajia komne ti ong ni batai sapang ka service rule ti ong in page ya ka ni ka benta in kren bad director jungi sejoram beda in kren bad ban ya penbet kumno ban ayu ini penbet lang maki bakini syang ka meeting but ni ha khandai in say syang lang baro Dr. Jaram beda mangi bas Dr. Amprin mangi yo penbet ya ka service rule jongka Ayush doctors Pajwi ngiyawan siya jengi kendung ban imanista mentakasni namar ba cikata ba nimdon kata kesubsu baru ki jengdon kam jengi Ayush ke government om nimdon kesubsu kum ke pengilak keren mana i presiden jengi la om mana ba keto ka advertisement ru ke jeng sisa ki de ban le advertisement jengi Ayush doktor namar ki don ki sanction post te government ko ang bagi melaban advertise namar ba kadon kata service rule te ye ke directorate ru ki melaban ai yang i la jong ka directorate namar bam don ka service rule te fi kalau bum de baru ko blok lut kene ka service rule nak kata ba dengi klip pada ba kumnu ki doktor mensua kilak ban min ban
adut bantung iki haki kampur men menshwa te kumno ki le ikate te klem don ke sul to ko te belai mentah pada kemlak ban le assessment klem don kata ke sul we ke jingkeli ke long ba ngisnya longo negaling jok assessment ke we gede kata nemar menshwa ki le ki khut advertisement leng baka MPSC mentangi la don ke jong ke bud ketika Meghalaya Medical Service Recruitment Board ke la yai ing ba ke bud ban le recruitment ki ongi dot kam sul te ke por juga MPSC kim don ke sul kumnu ki la ban le ik advertisement te ika ba mentah pada ngidon kumba pila kali kat mutliki sistem ki pala dan kani setiap jam ni mentah te ki ayus doktor mentah ngilak don kumba kendai spak tami ki doktor bala graduate ko setiap jam ngilak don tangki humyor ki bala don register ante ko DHS ngilak don kumba dus spak tami ki bala register na pedang gini ki sistem jong ki don ki homeopathic ayurveda yoga naturopathy an kini ke Yunani an Siddha dan baru kini ke sistem jong ayus ni don tanglai ki sistem ki badon mentah mesti tu kata kadega ayurveda yoga naturopathy kini ka homeopathic fi nak kata apa mentang gila di mana government ko kedeban ai kada doktori idon kaman yo kada jong kada doktori nama ki ke jingbum don jong ka directorate ki don cibun ki jing teko ke jing terikam jong ka sistem jong te nagaling jongi ke government kala ngilai kundu I madam mentan ila ai kata ka assurance jingi wa hak kundai terik ngin don ka open discussion bat government kin seperti commissioner public jong ka health bagi madam bagi we ki official jong ka health department ngin don open discussion handle kan ka service nak keling jong ngilai manjur kata ngin ya up iba din